pile hi mizo tong chuanin hemi title hian tia hemorrhoids anti a hemi pile na te po ati theng chu hemi pile na kan ti te hi athen chu a thi lem lova athen chu thi boka hemi a stage thang a om boka kha de chu video ka siam to tun tu ma chuan ka tianga chu kan soi to lowanga tun tum bi ka chuanin hemi pile thi bleeding pile anti hemi chungchang hi soi ila hemi kan mong ko a chung vel a thisen zam lo puar kha oma khami thisen zam puar ta kha chan thang wangin a lo ke a ka tiang khan thisen lo chuak thina atla pui thu in thiar lai ek line a lo thi thin ani a chan thang om thenga chung te chu han sui ila ama sabera chuan hemi ek khal ti hian voini khat ek khal ni lovin ek khal benvun an chu kan ek chuan ek khal chuanin kan sang bak thina tianga khanin kan mong kwa pulvela ti senzama khanin pressure nekna azupena sa thina ka tianga kan ti reng khanin kan san reng khanin paila lo thi thin ani chuan he ba ka hian kothalo benvun a pepo tiang khanin a sap tong soila irritation ti maila alo oma tiang khanin paila thi thei boka chua kan soifo dietary fiber chang te po video an siam to a dietary fiber e tlem wangin dietary fiber kan e tlem chuan ek alo khala atianga ek khal ben von om khan pal thi kha om ma thin bokani chuan in thiarin emi tam tak chan chin bu ten chiara tan khan ka chua tun lai chun phone te pon khoyang rei tak in thiara kan thut khanin mong lama kami ko chung lama pressure at pe a khanin ek te po kha title ami pile thi te po kha om ma bi kani tin mi thau lutuk mi an thau tuk chuanin andula lo liana an mong lama pressure lo tama takan pile thi om du bi kani tin now paila in pile thi om du boka tin thilrit choi vak te kenga po hianin pal ti thena chance kha asang bi bokani in thla chon the ni a in thla chon ti hianin hemi mong ko bulvel a chunga thisen zam bang te kalu chaklo thina yan te poi in thla chon the alo ni thomaya ka tiang wang te khanin pal thi om the ni atla pui tho in thiar zo hianin thisen lar takhi alo om thin boka chuanin athak theya alo sa theya athip thei bokani chuan om nuam lo yanta kha om theya tin mong ko bulvel alo vung theya pok te po in siam theini ayan kol na hi na then khat ang bokin damdoi ai ma chuan eile in le nun phung thak dang lam hi apoi mo jok fo ani mi pile thia po hianin dietary fiber tamna theile tha yang chi te whole grain an ti mi ata te mon atiang te e tam kha apoi mo a cho kan soifo tuisik in tam nitin liter ni tang liter thum yang in kha atha chuanin kan in thiarin rei deuh thut lo tur chuanin san po in san na sat lu tuk lo tur katiang khanin ati zual thei chuanin tuilum thut minute somata minute som panga tuilum thut te po kha atha ve a chuan exercise in soi te po tha chuanin ek nem na te po oma cream muffin te dal kolak san ti te tiang ming sang om chuan dam doya hian an hoi chi hi chi sang om boka which hazel ten ti he ba ka steroid hydrocortisone yang ointment te po ya oma an te kha ti je om theya avung te le na te po tin anat viau chuan na chok na brufen emo paracetamol te mo ka tiang te kha ai theya chuan oral flavonoids an ti diosmin te hesperidin ang chi te heng te hi tha heng te hianin thisen zam mong kokbul vel thisen zam te kha ati chaka heng adam doi ka an soi te hi a thei chen chu video hi ka yan ka lo tek don ani chuan zai hi chi om boka in zai lovin hemi rubber band mang te mithiam chuanin mithiam tiangai thunga an rek boka chuan sclerotherapy an ti dam doi mon chiu luta ante po ti je om theya infracoagulation an ti
thil sada upang te pon yang kha pal thi kha an ti re thei boka in zai nge ngai chi ana sat to chuan abik takin hemi stage 4 anga te chuanin zai ngai te po hi om thin bokani pile hi thisen a chuan satu tuk chuanin thisen tlak chamna anemia tin te po hi om theya chuwangin a thil sat chuan in en tir turani chuanin ka thisen na tel deuh reng chuanin in en tira in thil dang te po alo ni thei emi anal fissure an ti te anal polyp te mo in cancer te po alo ni ve thut thei kha te khan in en tira ingeya chan kha riat apoi mo chuan nalu tuk te in ama alet le thei to lo khopat ta ya tol chu to chuanin in en tir nge kha apoi mo bokani chuan in in lama in kol na hi om ve nuala trifala powder hei poi kalo tek don ya thei chuan hei online a cha thenga tuilum no khat emo bo hnuta lum no khata khanin trifala powder thir fian te khat tela hei hi zana in thin a tha hei hian in ek khalte yang kha venga in ril tan te pon a tha buttermilk kan ti hele cumin chu zira an ti yang hi cumin powder tlem le rock salt an ti hi tuino khat buttermilk hianin tela hei hi choi khama in thin a tha chon pomegranate hemi par emo apil emo pomegranate pil hi tuino khat vela tuilum no khat vela mo khanin dole kan chhum so theya ati dayang kha khan nitin a in thei boka chuan bong hnuta lum le balhlap min hi hanin chaw polila hi in thin a tha boka hi ko chung tan tha ek khalte aveng thei boka aloe vera kan hrianga emi aloe vera juice hi thir fian te ni emo thum emo hi a in thin theya chuan aloe vera gel om boka hei te hianin noi in asa te a thak te ati je om thei boka chuanin tuilum thut kan soi to emi nim na tle ma zong le emi ai eng hi chhum ila ka kan ti dayanga hei hi thut ila minute som ma tanga minute som panga vela mo thut ila hei hianin infection lom turte thi chuak turte avung turte khang te kha aveng theya ele in lama chonin hemi kan mu thei chonin thingfang ma angte hi ei tama tha chonin thei pui ang chi te po chuan thil salut thil thakwa tukang chi te le hei thil mui mer ang chi te mom lu tuk ang chi te in su ma tha zu in mi tan zu in sum chuan coffee le thingpui te po atok te in chu poilo in tam lu tuk ka chu a thalo chuan kan nitin ele ina thlai na hring ang chi te katiang whole grain kan tiang chi te kha ei tam a tha chuan thil thum chini tanga siam thil thum ang chi te hi ei tlem in su manga ya chuanin khang khi chua khi ana satlo emo kha chang om chuanin tuna kan soi eile in thlak dang lamte tam be kan soi mangte pho kha han treatment apek thei maya ati je om thei mayanga amai ro chu anna sat to lu tu ka mo tiang te ani khan chuanin in entira sargian pan athang